To je znak i svim ljudima, svim stanovnicima sela da znaju da je nekako ugrožen. Ono što centar 112 još radi, ako se desi ovako veliki događaj, a to je da on šalje upute medijima, da mediji puste kroz radio stanice, kroz televizore, da puste upute građanima kako se ponašati. Znači ono što je najbitnije za vas, ako se dogodi ovako olužno nevrijeme, prvo trebate sačekati nekakvim objektima, svojim domovima, školama, sačekati da to nevrijeme prođe, a tek onda izaći van. Evo